Punks is dedicating this video to his friends who are living in Lahore. So, Omi, someone special who are dedicating this video? Yeah. Please mention his name. I have to dedicate this video to all my Lahori friends. Lahori friends, please mention someone. No, all two Lahoris. No Lahoris. Okay, Ali भाई आप भी कुछ कह दें अली ओमी भाई के फ्रेंड्स के लिए. हाँ, ओमी भाई का कहूँगा फरहान खान शर्मानी जो इनके कंट्री से बिलोंग करते हैं. नहीं, इनके दोस्त जो हैं लाहौर में दोस्त होते हैं. मैं तो नहीं जानता. बड़े अच्छे दोस्त लेकिन जो भी हैं, हैं उनके उनके साथ देखिए, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत सिंपैथिक हैं और अल्लाह उनको खुश रखे. ओमी भाई बहुत मिस करते हैं. इंशाल्लाह ओमी भाई उनसे मिलने आएंगे लाहौर. ओके, हैप्पी फॉर है ओमी पंक्स के लिए. हैप्पी फॉर है. चलो. बट मुझे बताइए Mara me va como el estar mirar que meu. La jaqueta toda muy que está al frente del peus. Busca y busca un churuf charem. Mara me va como el estar sobre el cap. बस Riba hora de la pena. En plena del buscar parking. Mejor que no pase metro. La hora que no tan punky. Amara viva como el caminar, que está el pelo. Ya que está toda ya que está el pelo. Busca y busca un churro. Mara viva como sobre el cap. दीवाना बन के तेरे लिए. Desde por Belasangre para mi pasado a mi nada que está el pelo. La jaqueta toda muy que está el pelo. Un churro para la mera roba el internet para sobre el cap.